Nitwa Rebecca Segikwiye. Muri iki gihe cyo kwirinda coronavirus ndabashishikariza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bashishikariza gukora like kuri Segikwiye. Nitwa Emile Segikwiye. Mu gihe twugarira coronavirus tugomba kwambara agapfukamunwa neza, dukaraba amazi n'isabune. Icyo gihe nitumara kubikora zatwirinda coronavirus duhana nera hagati y'undi n'umuntu. Dukora subscribe kuri channel yacu. Neza amazina yanjye nitwa Segikwiye Jolie. Muri ibihe byo kwirinda coronavirus tugomba kwambara agapfukamunwa neza, mbashishikariza gukora subscribe. Amazina yanjye ni Segikwiye. Muri ibihe turimo bya coronavirus tugomba kwambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, dushyiramo intera hagati ya metero ya buri muntu. Nubikora uzabasha kurinda ubuzima bwawe ndetse urinde n'ubw'abandi. Wibuka gukora subscribe kuri channel yacu. Amazina yanjye ni Mutatsineza Makire. Muri ibihe turimo byo kwirinda icyorezo cya coronavirus ushobora kukirinda wifashishije umuti wabugenewe ari wo bita hand sanitizer, ukawushyira ku ntoki, wawugendana ahantu hose ubonye. Mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa Segikwiye Sigiri. Amazina yanjye nitwa Segikwiye Chantal. Muri ibihe byo kwirinda icyorezo cya coronavirus ndabashishikariza kwirinda ingendo zitari ngombwa, muzirikana n'amasaha yo kugeza mu rugo, ndetse mwibuka no gukora subscribe kuri channel ya Segikwiye Series. Nitwa Segikwiye Birjundeke. Tugomba kwirinda coronavirus twambara agapfukamunwa neza, dukaraba amazi meza n'isabune kenshi, kandi twibuka gukora subscribe kuri channel yacu. Nitwa Sandrine Segikwiye. Muri ibi bihe bya coronavirus turabamenyesha gushyiramo metero hagati y'undi, mwibuke gukora like kuri Segikwiye. Nasiye Segikwiye, abashishikariza abanyarwanda kwambara agapfukamunwa neza, gukora subscribe. Amazina yanjye nitwa Segikwiye Alice. Ndashishikariza abanyarwanda muri ibihe bya coronavirus gukaraba amazi neza n'isabune, dukoresha umuti wa hand sanitizer, dukora share na subscribe kuri channel ya Segikwiye.